Gacor raket apa minggu ni? Ini dia raket Yonex 88 D Pro 3rd Gen. Yang ni saya pakai tali Yonex BG80 tension 28, free stress 10. Jom! Feeling dan handling untuk tangan yang tak kuat, saya boleh bagi 7/10, control 7/10, speed 7/10 dan power 8/10. Untuk tangan yang kuat, feeling dan handling saya bagi 9/10, control 9/10, speed 8/10 dan power 9.5/10. Mantap, boleh beli 88 D Pro 3rd Gen.